icyakabiri ngo agire ibyo asiga. Ndamukiriza mugenzi wawe mubarire ngo urashaka gukomera mu bukristo, gira ibyo usiga. Siga igitiro barundi kazi, abanyafurika kazi, ubyuka witere dimate, siga igitiro rishugunye, byuka sanke utangire guteka capati kwibarabara nyine ngaho, capati yinjiramo. Siga igitiro, siga ubugugu, siga ubunebwe. Amandazi niwe yaza guteka, uhagarara usemerere capati mwabarundi mwaba capati gabasha iryoshe, capati iryoshe gabasha. Hariho n'amandazi y'indugu, hariho amandazisha, indazisha, hariho capati iryoshe ndugu. Mama icapati ni ingo. Hindukira no mwishyane umubwira ngo hari ibyo wasize, hari ibyo wakurikiye. Tugihagaze reka dusenga Imana. Witeka uri igisubizo cyacu. Muririmbye yararirimbye ngo urufatiro rw'Imana n'uburura cyariho rwanditse ngo Uwiteka azabe. Muri uyu mugoroba uyu muhingamo wemereye abamama baraha, ukemerera abagabo baraha, abahungu n'abakobwa, abana bacu hano mu itorero rya Vision. Turagushimiye kandi cyane. Ewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria, zawadi toka kwa Mungu Mesia, umepewa kitoto kichanga, taimiliki nyumba ya Yakobo na ufalume wake. Tabaritwe ari ukomeza gukora igitangaza, tugukomeye amashi gukora igisubizo muri byose. Urashobora kujaka bose. Munemera abemera kuko ari Imana ibagejeje hano, kabibarinze kugeza aya masaha. Tuyikomera amashi twese, iyo Mana irabika. Shimire Bishop w'urusengero na madame we n'abana babo, Reverend madame we n'abana babo, baraza ya pastorale ya kanisa hamwe na bashinzwe department z'itorero, kuba mwaricaye hasi mukaganira. Asikofu Jedeo kanisa la Carmel, hanyuma buryo bw'ubusabanye bwanyu n'ubumwe n'urukundo, imbuto nziza. Nawe tunamushimira, tunavuga ngo ikaze, mukemera kwakira ijuru n'amatayi. Mwarakoze cyane. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ibaho umugisha. Hanyuma mwemerere dushimire abakozi b'Imana baraha, nabo bumvise ko iki giterane cyo kuwa kabiri kiri ngaha muri iri shengero, bakaza mugasiga imirimo yanyu aho muri hose. Ikoraniro ryose reka ndabasabe tubakomera amashi kuko nabo bagize neza. Hanyuma
nemerere dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi uhereye ku nzego zo hasi n'inzego zo hejuru kuducungera umutekano, tugaterana, tukaramya Imana, tugahimbaza, tukadandaza, tukabyara, tukigisha abana, abakigira amaboko yombi bayikomere government yacu y'u Burundi amashi. Sijaiona nyingine siku achana imetoweka, na leo Mungu anazijua taji zote ninazo. Nemerere twakira abantu badukurikiranye online, abafite za channel namwe turabishimiye, mwahisemo kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukwire ku isi yose. Mwanya wanyu mutanga n'abadukurikiranye, fata umwanya na data zanyu bundles kugira ngo mushobore kudukurikirana. Umuntu wese udukurikiranye, ahari Imana itangire gukemura ibibazo byawe. Nawe uri hano mumfashe dukomera abo bantu badukurikiranye. Abatanzi nitwa Ntamahizi Hoza, hanyuma Matayo Bigera. Nagira umugisha n'Imana, umudamu n'umwe, abana ni 6, abuzukuru 3, uwa 7 niwe witabye Imana. Ayo makuru mwarayabo. Narinda bakumbuye, ari cyo abanyankore bajavuga ngo ni kushemerero munonga, naje ndabishimiye cyane. Torero ni muri Uganda tuyoboye ryitwa Holy Spirit Fire Church. Hanyuma bishop wacu yitwa Apostle Wile Tumwine. Ndamukirisa umuntu aho ngaho, umubwire iyi topic tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Umubwire ngo iby'iwawe birakomeza bibi byawe. Chako kitaendelea kuwa chako. Umuntu w'umuhinga azi gusoma neza Ikirundi, igitabo cy'Abami ba Kabiri ibice 8 umurongo wa 4 uri busome agere ku murongo wa 6. Ndumva kuko ari ahantu turi busome, wenda bandika mwandike igitabo cya 2. Murashobora kwandika kandi Abami ba Kabiri naho nyine ibice 4 no kuri 34 gushikana 37 n'umunani. Ariko turasoma icyo gitabo cyonyine, wenda kumbure ahandi uraza kuyisomera. Murantunze nasaraye, nagwaye grippe, ariko cyo tuba tudakorera Imana hamwe n'ibyo Imana ije gukora, kandi irakorana na twebwe nawe wenyine. Ninde wabonye kugira ngo dusomere? Ashobora kuba afite Kirundi cyangwa Kinyarwanda sava cyangwa Ifaransa sebo. Abami ba mbere bice 4 umurongo n'uwa Abami ba Kabiri. Abami ba Kabiri bice 4 umurongo wa 34. Bice soma ibice 8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Bice 8. Niho hambere. Naho niho ari na topic. 8 umurongo wa 4. Ibice 8 n'umurongo wa 4 gushika ku wa 6. Haravuze ngo muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana. Aramubwira ati, ndakwinginze tekerereze. Sinzi ko araho. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana. Yego. Aramubwira ati, aramubarira ati, ndakwinginze tekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekereza umwami yego uko yazuye uwapfuye, uwo mwanya wa mugore
yazuriraga umwana aba araje atakambira umwami bwo mu rugo rwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Amen. Kuri 6 umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha umutware ho umuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byose. Nako kantu nashakaga umurudishiye byake byote mugarurire ibye byose nibyo bamusaruye iyo mirima ye byose, ibyo mwasaruye mirima byose uhereye ku munsi yaviriye ukageza ubu. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Reka saba umuntu uze kubekinga neza indirimbo afate microphone. Ndagitse mwiriwe amahoro neza muragumye nabitoye basha nabitoye iko ndiga ikirundi. Yes. Tachiza ibshawe kutajahandi kandi bigakomeza bikabibshawe. Hano nta muntu udafite ibyo ukuramo ufite ibyawe. Muri aba bantu bari aha ngaha hari abagira kameremere yo kurakara vuba, ibyo ni iby'iwawe. Hari n'abandi bagenda pole pole, hari n'abandi bidoga ukambwira inama akavuga ngo hesha rekasha cewe na hanyine oya siho nyine. Hari n'abandi bagirirwa inama ngo cewe na precise nuko nyine nahejeje. Ariko hari n'abandi bagirirwa inama bakeme. Ubu butumwa bw'uyu mugoroba ijuru ryandumye mwaza gutangariza abarundi n'abarundi kazi, abanyafurika n'abanyafurika kazi, abakongomani n'abakongomani kazi, amoko yose ari ku isi. Ikiwawe kirakomeza kibe ikiwawe. Hano tubonye abagabo bane. Uwa mbere yitwa Elisa, uwa kabiri ni Gehazi, uwa gatatu ni umwami w'igihugu, uwa kane Nyamudamu. Muri aba bantu bane ndagenda mvugamo amagambo make ku buri muntu wese. Nindangiza tuze kubazanya tese ibyawe ndi babitwaye. None se ko wabitwaye niki cyo tuma bikugarukira? Nimuheze Imana icyubahiro. Haleluya. Zokwama uri Imana, Imana ibihe byose. Zokwama uri Imana, Imana ibihe byose. Nimutuze biganza cyane. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Uwa mbere ni Elisa. Elisa ni umunyeshuri wa Eliya. Mu bantu bakomera ku isi, mu bantu bakomera mu muryango, mu bantu bakomera muri kampani, bagira abategura abazabatsimbura. Ekipe zikomeye ku isi zigira bategurwa kugira ngo bazatsimbura abandi barusha. N'ubona ufite kampani ariko utagira abantu utegura, muri fitire bizakugira problem. Ariko nugira butegura fitire ntabwo izakugora. Ndimo ndasenga Imana ya Isiraheli, umuntu wese uri ngaha kugira ngo ibishawe bikomeze bibi bishawe, ugire esprit yo gutegura.
uzokwama uri Imana ibihe byose uzokwama uri Imana ibihe byose. Ndatanga haleluya imwe ninjire mu ijambo nimuzamura ibiganza. Icyakabiri ngo agire ibyo asiga. Ndamukiriza mugenzi wawe mubarira ngo urashaka gukomera mu bukirisi gira ibyo usiga. Siga iryo tiro barundi kazi Abanyafurika kazi ubyuka witere dimate. Siga iryo tiro rishukunye byuka seke utangire guteka capati kwibarabara nyine ngaho capati yinjiramo. Siga itiro, siga ubugugu, siga ubunebwe. Amandazi niweza guteka uhagarara usemerere capati mwabarundi mwaba capati gabasha iryoshe capati iryoshe gabasha. Hariho n'amandazi y'indugu, hariho amandazisha indazisha, hariho capati iryoshe ndugu. Mama icapati ni ingo. Hindukira n'umwishyure umubwira ngo hari ibyo wasize, hari ibyo wakurikiye. Reka tange haleluya. Hano hari ibintu byose musambire bikaza. Haleluya. Saba ngo asiga urungano rwe. Jeunesse arasiga ushaka kugera kure agira ibyo asiga akagira ibyo akurikira, agira ibyo asiga akagira ibyo akurikira. Siga isaku yisige. Gira intumbero, gira vision. Ishengero ryitwa gute? Okay, birarangiye. Mundamukiriza umubwira ngo birarangiye muri ruratsikanye. Musamure. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Usifiwe Jehova. Nubwo yasize urungano rwe ariko yari umugabo ukora. Imana ishana n'abakora. Yatanze itangazo ravuga ngo udakora takarye. Ayo mapeti mufite jeunesse y'Abanyafurika mutariko murakora amadiplome mwujuje n'amalisanse n'amagarade mwe mugabanya apeti. Jumvikanye munda mukirisi mugera ngo sha nimba udakoraga abanyapeti. Amina te. Amina. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. Usifiwe Jehova. Agira ibyo asiga ariko arabasezera ngo abazimana inka izo yayingishagamo. Arababwira ngo tubaze dukora agafete na papa na mama. Sinogenda nk'umuntu w'ikijuju, ngomba kugenda nk'umuntu atomoye. Kava ahantu bafise seve y'iwanje, bafise histoire y'iwanje, kabandanya ngakurikira umugabo akomeye
umuhiza akomeye, umuhinda akomeye, kagira ibyo siga, 7 kayisiga, histoire kayisiga. Naho mwebwe gusa ngo henduko ngo iki gisagara kiratugoyesha ngo akazi kabuze. Wewe nini akazi kabuze? Ufise amaboko ukagira umutwe ukagira igifaransa na mate physique iri muri wewe na histoire. Munda mukirisa umubwira ngo wasize itiro cyangwa uracaryamira cyane. Reka ntange haleluya, ndanezerewe mata nimusabure ibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu buzima bwawe Imana ni guhaza umuntu w'agaciro, azagusigiriza agaciro. Ariko nugana n'umuntu utari w'agaciro, azagusigiriza uburofu. Ndasenze muri uyu mugoroba Imana yisirerwa iguhuza n'umuntu w'agaciro. Haleluya, agusigiriza agaciro. Mbisubiyamo, ndahanuye ndavuze ngo muri uyu mugoroba uyu muhingamo Imana iguhaza uw'agaciro. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Asekisi pepasa ngo aramukurikira kandi ntiyumvise ko Imana yavuganye na Eliya ari kumwe, ariko kuko yamwitegereje ngo aravuga ngo uyu mugabo akiri kuba gushaka hari icyo afite. Reka nkubwire, ndasenze uyu munsi wa none Imana igukureho abantu bose badafite agaciro, iguheze umuntu mu w'agaciro. Hari umuntu ukumvise ako kantu akomera Imana amashyi menshi cyane. Amina, 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 usifiwe Jehova. amina, 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 usifiwe Jehova. amina, 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 usifiwe Jehova. amina. Amina, Demasikaso, akalasala. amina, usifiwe Jehova. Umuntu yakurikiye ahantu hateguye neza vrema. Nubwo umuntu yavuga ubutumwa ari ngaha ntangorane. Asha ari opposition nziza vrema kandi tomoye gose. Yakurikiye umuntu afise ibintu bitatu, yitwa ko ari umuhanuzi w'umurakare, Eliya nabii wa Bisirani. 2 wa gazabu uhora 3 alikuwa nabii wa hukumu. Tekereza kapasite ya Elisa akurikira uwo mugabo w'umurakare. Biblia inavuga ngo alikuwa hodari kama kulungu, ngo yarihutaga kimpongo, kandi niwo muntu wa mbere watanze itangazo bwira Elisa peti muri aka kanya imvura igirigwe, kandi niwarangara gatoya ukizubatu kidogo mvula itakupiga alafu mimi haitanipiga. Ariko Elisa aravuga ngo nubwo ufite iyo capacity muri wewe, ikima nagushizemo ukampitamo, ndavumilia. Reka ngubwire wewe, babwira muri korari kuracerererwa juja kare ngo ndabivamo, ndagutangarisha uko bivamo twete tubivamo. Ngo baguma bankosora, none se ninde utarakosora? Habe n'Imana yadukosora. None se urashaka gukomera utakosowe? Urashaka gukomera utagiriwe inama? Urashaka kugera kure utabonye bakugirira inama? Nimba ushaka gukomera emera kugirirwa inama. Bibiri iravuga ngo muri ico gikorwa ijuru ngo riratabara. Noneho umva ukundu Elisa ngo yitwa ko ari umuhanuzi w'urukundo, umuhanuzi w'imbabazi, umuhanuzi w'impuhwe. Ibyo bintu byose biratandukanye na Eli, ariko muri ibyo byose umva ikintu gikomeye. Chako kitabaki kuwa chako. Ntabwo cyawe udafite ibintu bitatu.
uratujije hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uko kuyebaye buri kurayebaye ikirundi cyo ngico kirumvikanye ngo ari kwijabe mutanganoro mutangaside mu buhonga mu buyenzi mu rugombo cy'ibitoki karuzi reka kuyebaye tusa nta muntu uzutusa mu nzu y'Imana Imana ngo reke kumusubiza ariko umuntu uyebayeba uyerera yakeka ya Mungu nimuzamure ibiganza komera Imana amashimashi Hallelujah. ngo ahura n'abana b'abahanuzi Beteli baramubwira ngo shobuja aragukugwa mu mutima wa Elisa yari yaratujije tusa nimutuza mu ishengero ngo akakazi ngo njengera kavemo nibahemba neza ile siku natoka na wengine wanainuliwa wowe ahuva abandi no basamurirwa icyakabiri nimuzamure ibiganza nimukomere Imana amashimashi yamenye ko muri ale nta bantu baza batahura umuntu ale ntibagutahura igihe kimwe turiko turatangura gusenga bakavuga ngo bantu amahizi barasaze twari muri ale turi kumwe n'abagabo 2002 mu ngagara hariya basenga tuvuza amapendo aba tipe nabo barasaze twari muri ale ariko uyu munsi wa none barya batubonye muri ale returu iwacu iravuga yonyine tutaravuga bamwe ngaha bariko barasenga ngo mana yo mu ijuru ume gusuye umugabo ndamuramutse yewe ndahari singira igikabyo turaramukanye ariko se ale na returu yawe imeze gute bamurebera muri ale ntibamenye ko akurikiye umugabo reka kubwira abantu nibakurebera muri ale wowe iteguwe muri returu kutagaruka kuri wa wundi tuza gusenga dufite ibituremereye dufite ibituruhishe ariko twagaruka tukagarukana umunezero ngo bari basore barasaze nabo ngo baguma bavuga ngo bariko baratamba ngo babira n'ivyuye reka nkubwire nta muntu wobira bino byuye ngo gwari diabete icyo cyonyine ndakigutangarisha aho kuza mujana amahera hariya mukora siporo kuri biriya byuma ngwino ikore ngaha nta diabete zagufata icyagatatu mukomere Imana amashimeshi gira kivu Hallelujah. ngo yarazi kuvuga imbaraga zo kuvuga kamvuge nitonze zituruka mu mitekerereze umuntu ndangana nuko aresha umuntu angana capacity y'umuntu ni imitekerereze ye basa kwitwa kufite capacity nini kuko ibyo ukora nibyo biranga umuntu okay vuga gahoro nono bagera igirugari bagera kuri Yorodani bagera hakurya Eliya aramubwira ngo peti vuga saba icyo ushaka okay aho hari igitaramo gikomeye hariho umusozi ukomeye hagiye kuba wende na mimi nirudie ale ya Elisa returu aragarukaniki so Eliwe agiye muri returu yiwe agiye mu ijuru peti Elisa agiye gutaha muri returu so ale bari bakiri kumwe so abamubonye bose bamubonye bari kumwe
bombi babiri none agiye kugaruka none se biragenda gute peti omba utakalo alafu na mimi uwo mwisharanye nakubwira ijambo utarabona uzamwegere ikibazo ufise wigize bamenya wigize najua wigize ndabizi wigize narabihejeje ndavyo uraheza edaye fievre typhoid irikira gukubita malaria nayo yasaze krize ngaha kofi wawe harimo vide none urasara gusa n'igifaransa ebone hatutakula kifaransa do yiwawe do aramubwira ngo Musa mimi sina mengine ulifanya ishara 7 ndasaba imigabani ibiri wavuze ngo mvuge sifite côté à droite à gauche jawa ndasaba naomba icyatumye mvuga ibyo bintu Elisa iyasha kuvuga ngo tujane mu ijuru bari kugenda ariko aravuga ngo naratereninzwe hani nyuma ale abantu baransetse barangana ngo dore kishuju dore kigabo kidafite ubwenge wakijana n'umuntu umusiga arababwira mimi ninajua tuliyeni kibari bazi kuko nagaruka gute agaruka bikintu reka ngubwire wowe nimbura kurara iminyanya nimbura mirengarenga nimbura kurarima ibisheke birime misigati iyo ni yale ntibazagutahura nimbudandasa sino bunyobwa niki karanga dandasa abavuga reka bavuge iyo ni yale muri retour uzaba uri fite iduka rinini hariya muri ville chako shirema rasirima bagira ngo ni wawundi uko bamutwengaga ngo hamagara amadubu idubu ry'ingore iri advancingana nabo rirabahe Kenya ngo arazamuka ngo agari Yeriko muziku Yeriko uwitwa Yoshua yaravuze ngo icyiza nikikave muri Yeriko ariko Elisa ngo hagere aravuga aliongea ni nabii ibibazo bigutegereje birahari gwera kuko utamenye ko wewe ni wo muti wawe muri Yeriko inkiyo zimye zibyari pfuye zikabyara ibirambu ibijwe n'ibyo ngibyo none ga jewe niki ni mugane muza n'umuntu umva makuru Yesu yaravuze ngo turi umuntu wiki wisi Number 2 muzane nikandu kitwa gakunga urukuzo mukore merange mubibene mu isoko
noneho ngo abahanuye ijambo Yesu aravuze ngo iwe n'isoko y'iki y'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Ijuru riravuga ngo kuvuga ngo duceceke kuri iyerekwa rya Elisa twoceceka. Reka ngubwire Imana ndiyananira kugusubiza itete ryawe ntayereka ufite. Ego imitwe twese turayifise umve ariko gutekereza sikimo inyishu zizabuze problem ni ngaha. Kora mu mutwe wawe reka gupfana abantu reka induru reka isaku ni ngaha. Abo mwakuranye Karusi ubu nabadandaza bagenda muri Ethiopia bakagenda n'ahandi no mu Buganda bakaja no muri Turiki. Mbega wowe uracari ngaha ndetse uracari no mu Bukode. Probleme si wewe si ni Imana, probleme na ndanezerewe matayi. Reka kutwitisha amagambo ngo jewe ndibanitaho jewe ndibandaba sha zitukuraba ugakura ukabufise 40 d'ailleurs ndurashaka tuwa uracyari kusaba mama wawe isavo yo kumesa impuzu ukumva ko kuri muzima mu mutwe wize kuri college uri muri lisansi hama uri kurarondera akazi ngo karabuze. Probleme si man ni mu mutwe. Impamvu probleme atari Imana biraba ngo zaho umugisha amaboko akora abafite amaboko ni bayazamura. None se yawe leta igucungerera umutekano usinzi urote nibiheri ndavyo mugira iwanyu ariko gitanga sikirabaye tukiri mu rugara rwo kuvuga ngo uri umushomeri. Nzawe ndi umukristo isho ni ikintu gihumuriza. Turahumurizwa n'amagambo ya ngo uri umushomeri. Ikiduhumuriza nukuza ukapresenta proje wakoze ishengero ryitwa none uraba muri vision ufise amaboko abiri ukagira n'amaboko ukagira amaguru ukagira umutwe ukagira n'amaso warangiza yarababo bakwirukane mu ishengero wowe uri gito cyane gut indabe zirahanga ndande buragura habe nini ako mugira n'isoni woza wicara kunde babandi baguze ufite umutwe ukagira amaboko Elisa aramanuka ngo bayinjije igitego umunsi mu bana b'abahanuzi umva abandi kose bamera aba bakeneye abagabo bafite yereko aba bakeneye bafite vision. Bishop wanyakeneye bafite vision mukaza mukamubwira ngo twabonye ko tugomba gukora iki mukava mu magambo mukamubwira ngo dore byo twakoze ka jeunesse dore byo twakoze nk'abamama dore byo twakoze nk'itorero atari umwe agahaguruka akavuga ngo umviriza bishop impuzu ziwawe zose nije uzoza uzimesuza muri lavage zoza ndijana hari ukabwira revertinage izawe zose zozijana naho gusa baguse mudusengere dufite ibibazo ya bagusengera le 1er janvier gushika septembre baya bagusengera umwaka uhera undi uheri ni mukenguke Elisa ngo arangeze ngo agaruke ahuye n'uyu mudamu twasomye ni muheze Imana icubahiro ni mukomere Imana amashimeshi. Uyu mudamu yari afite amagambo 6 ndavuga abiri gusa. Ijambo rya mbere ngo yarazi kwitegereza abamugana. Hari kindu abanyafrika tugira umuntu ugira umutima mubi azamubwira umugore wiwe ngo hewe ngwega bamabaza misi yose ngo baje kandi none se reka kubaza wowe ndi bagukoye ndi waje
none se iyo langaje yiwawe uvuga ngo baje kandi wowe ndi waje waretse uwo mutima mubi wagize yereko warebye kure uri wayo uvuga ngo ni muramu wawe cyangwa undi ngo ntazi wawe mu rugo uriya yo gutabara muri business uriya yo kubwira inzira yo kuja muri Dubai uriya yo kubwira inzira yo kuja muri Turkey ariko kuba utafite vision utazi kureba kure ngo bamabaza misi yose utakomeye tauni juu ya kutokuona na maono. So ni chambere cha kabiri ni muzamuri bigaza nimuvuge ngo haleluya haleluya. Weraze kuvuga abwira mugabo wiwe aramubwira ngo ntayandi makuru mfite mbonye umugabo ucana namwitegereje tuze turamuhinga namba tu namubonye kandi twumubakire ibyo niyerekwa no kureba kure. Reka mbabwire urashaka gukomera hagaciro umuntu urashaka kugeza imbere tugasuzugura umuntu nubwo yaba ari umwana ufite deza tukamusuzugura ejo tuzica zabo ibindi mo mbabwira niko bimeze. Hari abadusuzuguye je uyu mugabo nigeze kuzitira uruzitiro rw'idolari 10 amezi 3 inkoko ntibona hica baravuga ngo Matayo azafira mu ruzitiro ariko ubu ibyinzitiro byararangiye. Arabakira igihe kigeze bagira ibibazo n'amagume barahunga ngo akihunga ijuru ngo riratabara bimusanga iyo yari. Imyaka 7 irangiye ukusi ni ukuvuganira Gazi wabonye ukundu yabakiriye ikise kinyajana cyo kugira nabi nimugire neza uko ushoboye nuhura n'udafite akazi muvuganira abona akazi nuhura n'umuntu udafite uko bimeze neza mugirire neza numara uceceke. Gazi aravuga ati je uyu mudamu icyo yadukoreye singomba guceceka ngo abwira umwami ngo imirima yiwe yose inka ziwe zose inama ziwe zose ziri ngaha nyamoneka ntugire icyo mutwara. Nyamudamu ngo barashitse Gazi aramubwira ati dore nguyu chako kitabaki kuwa chako. Nimuhaguruke dusenge. Ndahamagara umushumba aza dusenge kubwira ijambo. Nakiri kintu noshaka kuvuga kirekire gusa ugenda umenye ko chako kitabaki kuwa chako. Biriya bintu byose navuze menye ukuntu bitwarekamo neza bana n'abantu amahoro. Reka gusuzugura abandi. Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo izikora igitangaza uwamenye kwitwara neza. Nimumenye iki kintu ejo muzakomera. Mvuze iri jambo mwabasore muri aha nimukura amaboko mu mifuka mwabakobwa muri aha ngaha nimukoreshe ubwenge mwahawe nimwihangira imirimo mukore icyawe kizakomeza kuba icyawe. Numenye iki Imana izakugira neza.